Hello AbaVIP, uyu munsi rero ngiye kubabwira uburyo ushobora kuinvestinga muri stock market mu buryo bworoshye. Mu bintu byitwa index fund. Let's go. Nongeye kuri kubasuhuza abakunzi ba Legacy Show AbaVIP muri aho se. Mbere y'uko ntangira hari akantu ngomba kubanza kubabwira. Abantu benshi mwagerageje gushaka gusearchinga TV yacu mukayibura kuri YouTube. Uyu munsi rero twemeje kuyihindura AbaVIP TV kuko iryo zina ntabwo ryafashwe ni ubu noneho kugira ngo mubashe kutubona nimushiramo AbaVIP TV muzajya mutubona mu buryo bworoshye instead of Legacy TV. Ari ikiganiro kizakomeza cyitwa Legacy Show. Ngaho reka dukomeze uyu munsi. Uyu munsi rero ndaza kubabwira kuri stock market. Ariko nze kuza kuganira noneho cyane ku buryo wakwinvestinga muri stock market. Nigeze gukora video mu gihe gishize kuri stock market ariko abantu benshi bambaza ibibazo byinshi bitandukanye se namenye n'investinga muri stock namenya nkora iki. Mu yandi magambo ni ibintu bitandukanye kuko company ziri muri Amerika ndetse no kw'isi yose zirenga ibihumbi magana. Ni ukuvuga ngo rero kumenya company iza kuzamuka na company iza kumanuka ni ibintu aba expert bisaba kugira ngo bakore buri munsi, ukore ama research buri munsi umenye neza izamutse kandi uze kumenya neza nishobora kubigiye kugwa. Ibyo rero bikaba rero byaraguye abantu benshi kugira ngo babashe kumenya stocks bahitamo cyangwa se batoranya. Ariko rero uyu munsi nza kubabwira uburyo bworoshye abantu benshi hano muri Amerika ndetse nanjye nkoresha iyo udafite umwanya uhagije kugira ngo ugende researchinga stock imwe. Ubwo rero ni uburyo bwo kuinvestinga muri index fund. Index fund rero nkaza kubasobanurira icyo ari cyo, hanyuma nze kubabwira n'ukuntu w'investingamo hanyuma n'uburyo ushobora gutangira. Reka mbabwize ukuri. Index fund abagabo nk'aba Warren Buffett bavuga ko ari bwo buryo bwa mbere umuntu ashobora guhinduka umumiliyoneri hano muri Amerika. Abantu benshi b'investinga muri za retirement z'aba account za 401k mu mutual fund ndetse na index fund. Ubu rero ni uburyo buri proven bwagejeje abantu benshi muri kino gihugu cya Amerika ndetse no kw'isi yose mu butunzi bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo amafaranga ashobora kwimultiplying akaba menshi ukoresheje index fund. Ngiye rero kubabwira ibintu byose mukeneye kumenya kuri index fund. Urumva rero ko umuvyeyi ushobora kuvuga atari ko gahere nawe kabisura tuvangira. Nese index fund ni ibiki? Index fund ni muri stock market. Reka rero dutangire kuri index fund cyari cyo. Mu yandi magambo mwibuke stock market ufite twavuganye yuko ni isoko ry'imigabane aho ama company yose atandukanye nka za Apple, Amazon, za Facebook, zose za Walmart ziza zikazana hanyuma ukagenda ugura umugabane umwe muri buri company. Index fund yo biratandukanye. Index fund ni ukuvuga ngo iba ari a basket. Ni ukuvuga ngo kiba ari invest nuvuga ngo twavuga ko ari nk'ama stock abashizwe hamwe y'amakampani atandukanye. Nuvuga ngo muri fund reka tuvuge yuko harimo Walmart, hakabamo Amazon, hakabamo nka Bank of America, hakabamo AT&T, hakabamo nka Exxon Mobil. Tuvuga amakampani yose ashobora kuba arimo twe nk'amakampani 500 ashobora kuba ari muri basket. Ikintu cyitwa fund. Nuvuga ngo rero iyo umuntu aguze ugura gace gatoya k'iki kintu cyose nicyo cyitwa kuba w'investishije muri index fund. Nuvuga ngo aho kugira ngo ugure wewe wenyine ku giti cyawe stock muri Amazon cyangwa se stock muri Bank of America cyangwa se stock muri Walmart, noneho ukaba wagura stock inuza igice cya index fund. Nuvuga ngo ukaba wowe iyo ufite agapisi gatoya ka index fund uba ufite agace gatoya karimo aya makampani yose. Nuvuga ngo iki nicyo cyitwa index fund. Nk'urugero hari fund yitwa SP500. I SP500 ni irimo amakampani 500 ya mbere muri Amerika. Amakampani 500 ya mbere harimo amakampani nka za Facebook, reka zembugera amakampani nka za Facebook, nka za Apple, nka za Bank of America, AT&T, Accenture, harimo za JP Morgan na za Chase. Amabanki yose akomeye, amantu yose akomeye, amakampani yose technology menshi akomeye ari muri SP500. Nuvuga ngo rero iyo uguze igice cha SP500 agace gatoya uba ufite share
muri ayo makampani yose uko ari 500. Nuvuga ngo rero akaba iki ngiki akaba ari igihe akaba ari uburyo bwiza bwo kuinvestisa long term. Kubera iki? Kubera ko ngo wumve ukuntu bita bigenda. Icyo gihe aho kugira ngo wowe ugure imwe muri izi tuvuge nk'urugero ugure muri Walmart, ushobora kugura muri Walmart, wagura muri Walmart ejo Walmart ikagwa igata agaciro. Iyo itaha agaciro amafaranga urahomba. Nuvuga ngo ushobora kuba wagura Netflix, hama wagura Netflix uyu munsi hejuru igata agaciro hanyuma ukabona amafaranga. Long term rero uburyo bwiza investinga mu buryo bworoshye kandi mu buryo buri secure navuga bwaguha garanti nuko investinga muri index fund. Iyo muri index fund ubuguze a basket, ubuguze share muri izo company zose ku buryo niyo eshatu muri zo zagwa cyangwa enye izindi 400 na zingahe zo zijya hejuru, hanyuma byibuze bikabalansinga bigatuma amafaranga yawe cyangwa se investment yawe idatakara vuba. Nkuko urumva nababwiraga amaze gusobanura icyo ari cyo index fund, none kamvuge ku avantage. Nkuko namaze kubivuga avantage urumva ari menshi. Avantage ya mbere nuko guhomba biri almost impossible iyo ushize amafaranga muri index fund, kubera ko buri fund yose ifite stocks menshi cyangwa se company menshi irimo. Bivuga ngo hari index fund ishobora ngewe cyane zo iyo nkunze gushira mu mafaranga cyane retirement niyitwa SP500 irimo company za mbere 500 muri Amerika. Ni ukuvuga ngo ntabwo zahomba zose icyarimwe, nubwo enye zahomba 5 izindi ahubwo zigenda hejuru. Nk'ubu ngubu Tesla igiye kwinjizwa muri SP500. Ninjiza muri SP500 izazamura portfolio cyangwa se agaciro ka ntuza nari mfite muri SP500. N'abantu bose barafite SP500, Tesla nimara kwinjiramo urumva yuko portfolio izazamuka. Nuvuga ngo ni avantage ya mbere nuko guhomba ni almost impossible, ko ntabwo economy yose yamanuka. Ikindi kintu cya kabiri avantage mu kuinvestinga muri index fund, ntibisaba kuba umu expert, ntibisaba kugira ngo ukore research, ntibisaba kugira ngo urare usoma umenye company igiye kujya hejuru, umenye company igiye kumanuka, umenye iki. Oya, wowe gusa ufata amafaranga ukayaparika muri index fund imwe runaka. Nivuga ngo niba ushaka index fund ya technology, niba sari SP500 cyangwa se niba ari index fund ya international, ukayaparikamo hanyuma ukiyicarira. Iyo nayo urumva bigo avantage ya kabiri nuko nta kazi, ni a passive income, ni a passive investment ushiramo amafaranga akagenda za buri mwaka. Ikindi kintu avantage ya gatatu nuko nta mafizi menshi isaba. Nuvuga ngo iyo ugiye hiringa ubundi mu bintu hano bya mutual funds cyangwa se nuza iyo ushatse umuntu professional bigukorera, usanga kenshi umuhaye 1/2% y'amafaranga yose wungutse. Ariko index fund kubera yuko kenshi ziba tracking market, zijyana na market. Nuvuga ngo uni nko wowe investishije muri market yose ya Amerika cyangwa se izo company zose za 500 za Amerika, je gikora kubi tracking market. Nta fizi usaba ngo uriho mu professional akomeza bigukorera, ni ibintu wikorera hanyuma fizi zakaba nkeya cyane. Urumva rero izo avantage nizo kuri jewe zituma index fund ari investment ya mbere kuruta izindi mu buryo buri passive. Point ya nyuma rero nkuko menshi mushobora kwa mubyibaza muravuga muti ahubwo tubwire ukuntu twatangira tukinvestinga muri index fund. Hari uburyo ngiye kubabwira uburyo byihuse, uburyo watangira ukinvestinga muri index fund. Niba mushaka nzabikora video irambuye, nuvuga ngo muzabise muri comments hanyuma wenda nzabikora mu gihe kiri imbere. Ariko rero uburyo first of all ubanza gukora no kubanza ugahitamo a brokerage account. Brokerage account no kuvuga ngo iba ari company ushaka gukoresha kugira ngo uzajye ukoresha iyo noza. Nuvuga ngo ngiye companies ndi recommendinga nakoresheje ne past kandi nziko neza zikora neza. Iya mbere ni Vanguard, akaba ari yo nza maybe gufocusingaho cyane, hanyuma Fidelity, hanyuma rero niyitwa Charles Schwab. So izo zose kwaresha tushobora gukoresha. Ikiza cyazo nuko zifite minimum fees, nta fees bakurisha menshi kandi ibintu byose urabyikora online mu buryo bworoshye. Nuvuga ngo uranze ugahitamo brokerage account, hanyuma ugashiramo ugakora accounting nk'ibisanzwe n'ibiki byose, hanyuma ugashira amafaranga, hanyuma ugatangira ukagura ama index. Uburyo rero ngiye strategy nkoresha mu buryo bwo investinga, ndabizi ko benshi
benshi bari kuza kubimbaza, ndagira ngo mbabwire nihuse ngiye strategy nkoresha. Simvuze ngo barikoresha, ubanze nawe ukore research zawe hanyuma umenye uko wabigenza. Ariko giye ukuntu mbikora, ndabanza nkamakinga sure ko byibuze nshize amafaranga muri SP500. Iyi ngiyi ni nziza cyane kuko nivuga ngo ni tracking company za mbere 500 zikomeye ku isi. No kuvuga ngo mbanzi neza yuko hangaha possibility yo guhomba iri almost impossible. Nuvuga ngo hangaha guhomba amafaranga zahombe nuko entire economy ya Amerika yaba yaguye. Ikindi kintu nkora no kuvuga ngo shira handi mu investment muri iyi VTSIX. Iyi ngiyi akaba ari total stock market. Iyi ngiyi ni market yose. Nimwibaze ni index fund ya market yose. Nuvuga ngo irimo dukambani twose duto n'ibinini byose. Nuvuga ngo ni nziza cyane kandi igira return za 10.9% average every year dukoresheje average y'imyaka 5 ishize. Nuvuga ngo ni nziza. Nuvuga ngo ushobora gushiramo igihumbi ukabuzi ko buri mwaka ushobora gukuramo 100. No kuvuga ngo ni byiza cyane. Nuvuga ngo iyi ngiyi tracking entire market yose. Nuvuga ngo uhombe hano biragoye cyane. Biragoye. Nuvuga ngo ngira ngo uhomba hanga no ko economy y'isi yose yamaze kuba collapsed. Umuheruka wabaye n'ubundi ntago wabugikereye amafaranga. Ikindi nacyo yindi nayo yanyuma ntemvesisamo cyane ariko mpfa kuyishiramo dukeya kugira ngo numve yi confident diversification ni international tracking company yandi akomeye y'Iburayi yo muri Australia ndetse n'ahandi hose mu bihugu bikomeye. Iyi ngiyi yo average return yayo ni 3% ntabwo ari menshi cyane buri mwaka. No kuvuga ngo rero sasa iyo wemvestishije muri zitatu ufite economy yose y'isi uyishiramo uyishize amafaranga hanyuma noneho ukicara buhoro amafaranga yawe akabyara yandi utarinze kurara usoma wirukanka ufite ibibazo. Ni kuvuga ngo iyi ngiyi ni investment nziza. Ikindi kintu ngira ngo mbabwire AbaVIP, investinga muri index fund ni byiza iyo ushaka long term gain. Ni ukuvuga ngo niba uri umuntu ushaka kugambulinga ushaka gushiramo udufaranga kugira ngo mu myaka 2 dukuremo, ntabwo ari byiza. Ni byiza iyo ukoresheje iyi system kugira ushaka investinga mu myaka 8, 10, 20, 30 iri imbere. Abantu nk'aba Warren Buffett bavuga ko ari bwo buryo bwa mbere bwo kuba a millionaire in America. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ushitangiye gushira amafaranga ufite imyaka 30 muri izi fund ukazageza imyaka 50 buri mu millionaire easily hano muri America. Ni ukuvuga ngo rero iki ni ikintu cyo gutekerezaho ku bantu mushaka investinga long term. Aho kugira ngo wicaze amafaranga muri account akora ubusa wapfuma uyashira mu index fund. Iyi ngiyi ni uburyo bwo creating wealth kandi iri very nta risk irimo kandi iri sustainable. Ni ukuvuga ngo AbaVIP niba mufite ikibazo cyangwa se ibindi bintu mushaka kumenya kuri ibi bintu muza commenting wenda ndashaka kuzakora no video irambuye nkaba nabereka n'ibindi bintu bitandukanye. Hanyuma ikindi nacyo ni ukuvuga ngo mumenye ko iyi channel ni channel yanyu. Turashaka namwe mujye mutanga interaction mutubwire those investment mwagerageje in the past ndetse nizo mukeneye kugira ngo mwige nazo tuzibagezeho. Hanyuma rero don't forget to share iyi video, subscribing. Turabakunda cyane. Until next time, God bless, see you, bye.